Türlü vakıtları çok ısı yazıcılar, şairler ve hatta seyahatçılar vatanımızga çok hoş hikaye ve şiirler bağışlaydılar. Gerçekten de böyle ayrıntı kaldırıcı yerlerde kessen, akılına o kadar güzel beyitler geledi, özünü şair gibi duyasın. Merhaba, hürmetli teleseyircilerimiz. Bugün ise Tarih İzleri programması Kuru Ozen, yani Solnechnogorskaya koyundadır. Kuru Ozen, Kırım'nın yalı boyunda, Karadeniz'nin sayılında, Ulu Ozen özeni boyu yerleşmekte. Aluşta şehrinece 23 kilometr, Ahmetjitke kadar 61 kilometr mesafe var iken. Mında da en yakın demiryol stansiyası yerleşmekte. Komşu dep, Küçük Ozen ve Ulu Ozen köyleri sayıla. Gerçekten aytsam, koyga geterek pek güzel manzaralarını görmek mümkündür. Bütün yol boyu hem yeşil bağlardan hem de masmavi Karadeniz'den zevk almak mümkün. Küçük Ozen, Kuru Ozen ve Tuvak köyleri yalı boyunda yerleşkeni için yazda mında başka memleketlerden çok insanlar geliyor eken. Pek yaxşı, pek dülberger derlerdi. Bana babam 89'da kelgende. Kelgençe zavalım только Kırım'a varsak evlerimizi göreceğimiz. Evimiz vardı. Evimiz abliydi, avli, hayvanlarımız vardı, buliydi dep tarif etip otururdu. Kelip gördü, taşı da yok. Bir taşı da kalmadı. Hepsini sürüp taşladılar. Yok, bir şey yok. Koluna abli yaptı. Bir iki yılın içinde öldü gitti. Anam da öldü, babam da öldü. Bugünkü günümüzge koyda klub, kitapxane, FAP, kilise bar eken. Koyda 15 sokakta 1000'ge yakın insan yaşamakta. Elbette, vatandaşlarımız Kırım'a avdet olungandan son mında camiler yok idi. Şunun için Kırım Tatarlar başta biri-birinin evine ya da ibadethanelerge barıp, öz ibadetlerini yerine getirediler. Böylelikle Kuru Ozen köyünün sakinleri de mına böyle güzel camini kurdular. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâles salah. Bu camiyi 2007 tarihte onu kurdular. Ondan sonra başladım ben bunda camide. İki köyden bana, 4 köyden gelirdiler. Ozen'den, Horezen'den, Küçük Ozen'den, Tuvak'tan bana prihожане deyirler. Böyle adamlar gelirdiler. Başta az idi. Hem Küçük Ozen'de bir 3-4 adam. Ondan başladık. Ondan sonra yavaş İslam dinini kabul etmeye başladılar. Gezmeye başladık. Kullanmaya başladım ama bu bayram günleri gelip camide var idi ama özleri 5 adam gelirdi işte Cuma bayram namazına. Son bunda geçen son bu kurulan camide ebed tez başladılar adamlar gelmeye. 5 adamdan 20 adama gelmeye başladı. Son 40 adam, 60 adam Cuma günü gelmeye başladılar. İşte вот bugün ecez ben alıp varayım bu camiye. Her taraftan ne gerek Müslümanlara yapmaya, nikah olsun, cenaze olsun, balaya at kılmak ya ilahri bu dualar çeşitli. Oğullar onu da alıp varayım. Bu güzel Allah'ın evi bir yükseklikte kurulğanı için o her taraftan pek yaxşı görünmekte. Elbette,
Халқымыз Қырымға авдет олынғандан сон, оз ибадетлеріні еріне кетірмек, намазлар қылмақ үшін ерлер пек аз олса да, халқымыз бірлешіп, бір ерде, шерде яда койды олсын, фарқы жоқ, жемелер құры башладылар. Әбетті, о вақытлары халқымызда кенді қоранталары үшін құрмаға әм ақча, әмде құручылық малземелері олмаған еді. Чоқысы инсанларының ақчалары банкларда тұрып, бір күн, бір капыкке айланды. Бойлелікнен, бинлернен инсанлар аз қалды, фуқарелікке айлана яздылар. Ләкин оз ана юртында бір шейге бақмайып, Аллахның евлеріні құрмасындан вазгечмеділер. Кой имамы Вели Умеров Қырымға 1990 жылы келіп шықты. Мында да башта күчік өзенде молалық япайды. Құры өзенде жәми олмағаны үшін мында ezan да чағырылмай еді. Шунын үшін Вели Умеров бір төпеге чықып, намаз вақыты келгенінен ezan чағырайды. Аллаху Акбар. La ilahe illallah. Әбетті, о вақытлары дамында 1944 сенесінден соңра кетірілген ят халық имамның бойлай апқанына разы олмайдылер. Олар Вели Умеровға кетіңіз мұндан, не бақырып юресіңіз, дейеділер. Ләкин имам оз ішінден вазгечмеді. Күн тепеге 5 кере көтеріліп, мұсылманлар чун ezan чағырайды. Соңыра шу ерлерге біздің милетіміздің декілері да келіп башладылар. Халқымыз ижреттен ватанына қайтты. Мында жемелер де құрды. Халық кібі аяққа тұрды. Мында яшаған милетлер ішінде өзлеріні әм тербиеви, әм демедени тарафтан пек yüksek севиеде көстерді. Қырымда яшаған бұтын халқлар милетімізні урмет етіп, халқымыздан өрнек алып башладылар. Тарихи весиқаларға көре, Құры өзенде әвелгі заманларда тек Қырым татарлар яшайдылар. Шындылық іссе, көсі кенлерінің айтқанына көре, көйде 100-ге қадар Қырым татар айлесі яшамақта. Білгеніміз кібі 20-шы асырның 90-шы еллары халқымыз эсасен Қырымның чөллерінде ерлеше еді. Бұ ал, о вақыттағы үкімет Қырым татарларға ялы бойында ерлешмеге разылық бермегенлерінен бағлыдыр. Ләкин вақыт кечтікче, бұ ерлерінің балалары да оз туған көйлеріне, еті туған көйлеріне яқын ерлешкен көйлерге келіп, мында яшамақ вияш несіліні остырмек, ақларыны чоқ еллар девамында қайтармақ тырышайдылер. 89-да Қырымға кеп шықтым бір оғлан шығымнен. Насыл айтайын, чоқ вақыт жүрдік, хорландық, қиналдық, бір кімсе бізді қабыл еткені жоқтыр. Өзіміз күшімізнен, ойшымыздың немізнен, тырышқанымызнен жүрдік. Башта келдім Гвардейские, Острякова деген жерде. Андан соң бұнда келдім. Қырым татарларны сургун еткенден сон, мында бір ферман бойынша Русия ве Украинадан колхозниклерінің көчірілмесі адисиясы кечіріледі. Ве мында оз аядыны хош құрған башқа милет векіллері Қырымға Қырым татарлар қайтқанларыны ичте қабул етмейділер. Әбетті. Инсан шу меселеге фарқлы бақайды. Кімерлері давалашып, халқымызға пек яман янашайды. Кімерлері ise Қырым татарлар насыл яхшы ве ишкір инсанлар олғаныны көріп, 1944 сенесі кечірілген сүргінлікні жинайы олғаныны аңлап, халқымызға оз ватанында яны аят тіклемесі үшін фаал ярдым етейділер. Bize sama захват olmadı. Bize verdiler. Çok yere bakanda bize verdiler. Bir şey olmadı bunda. Sama захват yok idi. No pek çok katladık peşine. Bir yıldan ziyade gördüm ben bunda. Eğer pazar ertesi
Karasu'dan mında geldim. Maçlanın direktöre gireyim, Sovyet'in reisine gireyim, hayçiyim gireyim. Pazar ertesi geldim, bir yıl. Kuru Ozen koyunun buyuk nesilinin vekilleri da pek çok olmasa da fakat halkımızın özgünlüğünü saklagan insanlar da barlar. Böyle insanlardan birisi Şevket Karametov. İşte böyle okudum onda 8 sınıf bitirdim. 16 yaşına yok idim. Girdim işe, stroykaya. Çalıştım. 59 senesi gittim armiyaya. Vardım 3 yıl armiyaya oldum. Kayıttım 62 senesi. Çalıştım. 64 senesi evlendim. 2 balam oldu. 64 senesi de birinci sefer geldim Kırım'a. Evlendim, 1,5 aydan sonra geldim Kırım'a. Gerçekten de şu yat yerlerde de, Özbekistan'da olsun, ya soğuk Ural'da halkımız kıyın yaşay idi. Sürgünlükке uğragan insanlar öz ömrünü nasıl devam etmeye anlamaydılar. Hem kartlar, hem de yaşlar türlü hastalıklardan, açlıktan vefat ettiler. Anasız, babasız kalgan balalar ya aş kalıntılarını sorap yürgenler, ya çalışmağa barganlar. Bir kimse öz yaşına bakmaydı. Kichkene balalar da öz vatandaşlarının yanına turup beraber işlediler. Bizim Nevbet'teki kahramanımız Kazim Sofuyev da sürgünlükten evvel Gurzuf'ta yaşay idi. Kazim Kartbaba öz oturgan evini, şu yerinin güzelligini yaxşı hatırlay. Lekin sürgünlük vakayası da Kartbaba'nın koz ögünde hala bugün gece turmakta. Yarım saat verdiler. Вообще ne vakti bizim eve kvartirantlar, vayenliler yaşardı gelip. Biz yaşardık o vayenli sanatoriya yanına, Gurzuf'a. Onlar aynı tanış olup bize akşamdan söylediler, işte bulen sabah sizi götürecekler. Merhametli soruları düştü da. Ya anama söylediler, hazırlanın, bulen. Ulen şeyleri alın yanınıza, ne gerek aşamaya, içmeye, orba şey. Çok şey alıp olamadık. Beş balaydık. 5 bala birbirinden ifah. En boyugu apam 29 senesi. Kazim Kartbaba'nın uygen tatası okumuşlu bir kız olgan idi. O vakitlari çok ısı insanlar Rus tilini anlamaydılar. Lekin o anlaydı ve Rus tilinde laf eteydi. Bir gün bir soldat Kazim Kartbaba'nın tatasına onu atacağını aytdı. Kız da "At, ne bakasın?" dep Rus tilinde ona cevap verdi. Şu asker şaşıp bir şey yapmadı. Vagonlara koyduklarına akılma yok. Yol boyu kütkende akılma var. Poyuz toktay. Bilen çölün içine, dağın içine halk falan alıp kazanlarını, şeylerini çıkarır, sürüp düşerler. Koyar, tez ateş yakıp, işte bir kişi
pişirirler, neterler. Oşum baka produktaları yanına var idi. Bir ay kadar biz gittik. Вагонларда insanlarga su bermeyip tuzlu balık aşataydılar. Ebette halk su көрмейіп, susuzluktan ta yolda geçiniydi, hatırlay Kardbaba. Alıp gelip dağın içine toktataydılar. Erkimi düşürürler, kaytıp giderler. Sen ne yapsan yap. Aklıma var, alıp geldiler. Bu eski delanka değiller onda işte. Dağ kesilmiş yer. Düşürdüler, havası da vakti sıcak уже. Güneş kızdıra. Bir barak, eski barak, kapıları yok, pencereleri yok. Bir 4-5 maşına düşürdüler. Aklıma var, da yoldan baraka varanacağız. Gerek kütükleri otura, üstünde yılanlar. Bıraktılar, geçtiler, gittiler. Halk barakça yatıp, sabah erteye kalkıp, başladılar her taraflara gitmeye, aramaya ne? Anda yaxşı yakına koy var idi. O koya varıp, işte anda da aslında Ruslar. Yerli cemaat Kırım'dan getirilgen semiddeşlerimizden korkup, olardan sakınaydılar. Lekin sonra şu insanlar kabatsız olganlarını anlap, olarның yaxşı münasibet kurmağa başladılar. Bilen sayıp baktım ben. Точно bilmem nesini. Bunda Kırım'a gelineceğiz. 44 senesinden 92 senesinde biz geldik. 92 senesinde 13 kere bir yerden bir yere koşurdular. Alıp gelirler dağ. Bugün de Lesapoval'da dağ. O dağın kesip bitirirler. İş biter, başka yere alıp gelir. Kele başına soramayın. Siz koşacaksınız, koşmayacaksınız. O suda beklerler, yükleysin, ne var anda vakti, ne var yedi anda yüklemeye. İşte hem bir adyal, hem bir yastık işte. Yüklep alıp giderler, söylemeydiler kanda alıp giderler. Alıp gelirler, kendi boşatarlar. Уже нас o kadar yetmezdiler. Alıp bizim evvelden laf edip o koyları kvartiraya raskvartirovat ettiler. Oşum avlen. Kazim Kardbabanın tatası şu vakıtları Varashilovga mektup yazgan eken. Şu mektupte kız olarның babası Özbekistanda, analары ise olarның 5 balanın Kostромада olganını aytты. Sonra ise olarның babasını da Kostromaga yolladılar. Bizim növbеттeki kahramanımız ise Алиме Картанайдыр. Алиме бита озы Догма Ворон көйінден екен. Sürgünlük başlagan vakıtta o küçkene sabi edi. Aşına geldi. Anam balları hepsini oturttu. Orada çıkacak idi. Baksa koluna bala yok. Sonra çapıp yaşta bir Kazanski saldatı edi. Anladı hoş Tatarca bala dedikten anladı. Sonra orada evimizden netken
Son çapıp varsalar ben yoklayayım. Anam aldı beni, все, bir şey gerekmiyor ona. Кырым татарларга тек 15 dakika берген еділер. Шунун үчүн чокусы ватандашларымыз бір şeyni алып оламадылар. O солдат это айтты. Алныз говорит, нениз бар. Babam же председатель колхоза edi. Это китель, хромовые сапоги. Hepsi indirin ibneydi. Хромовые сапоги da neyin içine. O yaradan в общем, aldı çuval. Hepsini onda doldurdu. Al говорит, neniz var. Anam aldı beni koluma, все. Ona bir şey gerekmiyor artık. Son izi atacaklar deyip niyetkenler. Bir говорит, akıtacaklar izi tutun arana iyi atacaklar. Кырымнын шу кысымына авдет олунган халкымыз баш тамында балаганлар ясап, кемерлери бір ел ичинде самозахватта эв куруп, эвге кырды. Базылары ise шу балаганларда еллар мен яшадылар. Лекин шу агыр вакытлары да оз балаларына, ватанына севги ашладылар. О мушкул вакытлары да халкымыз бирлик олуп, дуалар ве башка тедбирлерни кечиреді. Көргеніңіз кыбы шу койде халқымыздың медениетіне ве урф-әдетлеріне уйған мерасимдер кечіріле. Бүгін ise Құру Озен ве Комшу көйлерінің сакинлері дуа мерасимыны өткерелер. Біз дуа мерасимінде иштирак эткен кадынлардан, оларның куранталарында Кырым татар тілінде лаф этелерми, ве тилимизни сакламага мыйымы йокму деп сорадык ве böyle жевап алдык. Біз татар тіліні білек, бізе ана бабамыз бала болғанда татар тілде лаф ет. Тіліні бөлме, ұнытма, тілдір байлық. Тілі білген адам осының несіні ұнытмас тарихыны. Құру Озен койы Кырымның женнет бір көшесідір. Бұл Темыз авалы ве гүзел манзаралар иле назарымызны ве калплерімізні оқшаған, мусафырчен ве мераметлі инсанлары яшаған бір көйчіктір. Бүгін ise тарих излері программасы Алушта ве Судақ шейерлері ортасында ерлешкен Құру Озен койы ақында тариф етті. Егерді сіз оз койыңыз, яда шейеріңіздің кечмышы ве зиманеви аяты елі пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.